Jogi Officer Dr. Prakar. Menteri Ketenat Kikam Penroy ubah senyum halang dhar ulaang baketenat kan sapa ya ke blueprint ha ke bede bak jing terwa ban pen kendia jaka ya ki lais pak sopo artli ki long ying jong ki nong sar surak na tem yo molong ha ke lai phuwei terik unai lar haba ajing kren sikinong thok kubor ubah dhar ulaang baladap ban khot ya ke jing lang da chairman jong ka high level committee ubadai ru usumbot menteri rang ba ke jela ubah preston tensang ha ke lai phuwei terik unai lar bat hadin kani kin sapentinaya ke blueprint. Dangshan keladan kejing persya halor kejing temu jong ke sorkar ban bahak lai akar hak kejaka hajan RP Chest Hospital na kebentaban penkendia ya kinong syong na sweepers kalani. Ubat har uang ru baka sorkar kan amyale persya ya kemon jong kipat ba. Uloong baka sorkar kan lumlang ya baro ha kejing ilang haswa ban sim ya kerai bakat do ban penkendia jaka ya kiberion tem yo maulong.